hanyuma kandi na se asezeranira Yosefu, asezerana na Yosefu aramubwira ati umviriza, ninahwera ninapfa uzoje kumpamba muri yamba niyimbiye. Yosefu ashira iryo sezerano mu mutima wiwe ararigumya. Nukuvuga se amaze gupfa aribuka icyo yasezeranye na se. Haleluya. Nagiye kure, dufise data wa twese, niwe Mana ihoraho. Hari icyo twasezeranye na Yesu Kristo, icyo twasezeranye n'Imana yacu. Tumaze kwakira Yesu Kristo turasezerana, turavuga tuti tuzomukurikira gushitsa ku iherezo. Haleluya. Haleluya. Umviriza, komera kubwirira ijambo, ugumye muco wasezeranye n'Imana yawe, bigumye byoroshe, uzoshikama uvuga uti hari isezerano nasezeranye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Abigishwa ba Yesu Kristo bamaze gusezerana kumukurikira, amaze kuhamagara bakamukurikira, no kuvuga ngo babonye ibikorwa Yesu Kristo yagiye akora. Hanyuma mu mitima baravuga ati tuzokomeza kugukurikira gushitsa ku iherezo. Imana ishimwe. Muri bwa butumwa bwiza bwa Mariko twasomewe. Haleluya. Reka twongere twumvirize, nzabenya kwa pasiteri dusomere mu buryo butumwa bwiza mu gihe cya 6 umurongo wa 45 tubize ku murongo wa 52. Twumvirize. Niyo ngomba guhagarara ko nari ngiri ko negeranya ijambo ry'Imana tumaze kumva, sinjya kure ijambo ry'Imana tumaze kumva. Haleluya. Amen. Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato. Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato. Bandanya kuba itagire kujabuka hakurya Betsaida, aheze gusezera ryashengero. Ngo bitangire kujabuka hakurya Betsaida kugira ngo aheze kugira gute gusezera ishengero. Aheje gusezerana nabo avayo aduga umusozi gusenga. Wacakarongaho agiye gusezerana nabo aduga umusozi kugira gute gusenga. Wacakarongaho nyine Nandanya kagoroje bw'abwato bushitse mu idamba, ariko we yari umusozi wenyine. Abonye ko batabijwe no gusoza, umuyaga wari ubaturutse imbere, umuteramyi agira kandi aza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, yagira abarengane. Ariko bo babonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, bagira ngo igihume, baturubuka. Bose baramubona basimba mu mutima. Ariko uwo mwanya arabavugisha ati humura ni jewe, nimureke Haleluya. Arabavugisha ati humura. Haleluya. Ati humura ni jewe. Imana ishimwe. Ni jewe, nimureke gutinya. Yesu Kristo amaze gusezera ishengero, iryo shengero ryari ryumvise ubutumwa, iryo shengero ryari ryagaburiwe. Hanyuma amaze kurisezera, mbega ni kuki atajanye n'abigishwa biwe? Hari icyo Yesu Kristo yagomba gukora. Yabanje abwira abigishwa biwe ati genda, fata ubwato mugende. Akibabwira iryo jambo, abigishwa bari bagira ati none ko atubwiye ngo fata ubwato mugende, wewe waraza gute? Adushikira gute? Nibibajije ko Yesu Kristo ari Imana ifise ubushobozi bwose. Barumvira icyo Yesu ababwiye. Imana ishimwe. Basumikira ubwato mu kiyaga baragenda.
Yesu Kristo amaze gusezera ishengero aduga iki? Agira gute? Arasenga. Mbega ni ukubera iki Yesu Kristo yafashe umwanya wo gusenga? Bisobanura ngo icyo Yesu Kristo yakora cyose kwari ukwigisha abantu abamukurikira n'abazomukurikira. Kwari kugira ngo ibyo yakoze tuze tumwigire ko, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimunyigire ko niko Yesu Kristo yavuze. Imana ishimwe. Kandi kwari kugira ngo yitegurire n'ibyategerezwa kuba imbere, abigishwa babone ibikorwa byiwe. Imana ishimwe. Bamenye ubushobozi bwiwe, bamenye ububasha bwiwe. Umviriza ubana n'icyo ugasoma, tubona ngo abigishwa bari bafise imitima ikomanga. Nitwasoma iryo jambo, bari barakomanga, bari bafise imitima ikomanga, hari n'abari baramukurikiye. Mbega imitima yabo yagiye koroha ryari? Yagiye koroha igihe bakiriye mpwemu. Imana ishimwe. Igihe bakiriye mpwemu n'imitima yabo yagiye koroha iramenagurika. Aho mpwemu yashitse ibintu birahinduka. Haleluya. Aho Yesu Kristo ashitse ibintu birahinduka. Imana ishimwe. Yesu Kristo amaze guheza gusenga afata urugendo. Haleluya. Afata urugendo. Mbega yagenda mu nzira? Soma neza. Yagenda mu nzira oyaye. Urugendo rwiwe amaze kurufata yagendeye hejuru y'amazi. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko agenda hejuru y'amazi yari yabonye ibibazo biri kubigishwa biwe, kuko mu bari bakamijwe n'umuyaga. Imana ishimwe. Yesu Kristo ngo arabashikira, abashikiriye bagomba kurengana ubwato, agombye kurengana. Akomeza kwitegereza bwa bwato nyine buduga bumanuka. Narigeze kubabwira ko nabaye umurovyi jewe. Nari babwiye. Mugabo aravuga ati aba bantu reka mpinduke ndabafashe. Imana ishimwe. Yesu Kristo arahindukira. Ngo bagira ubwoba, bagira ngo ni iki? Ni igihumbi. Ariko subira ukoresha ubwenge bwawe nawe. Umaze kubona ikintu umuntu ariko agenda hejuru y'amazi ataho byigeze biboneka. Soma neza. Atari Petero wenyine yagerageje kugendera hejuru y'amazi nawe nyine akanya gato. Nta wundi muntu yagerageje kugendera hejuru y'amazi n'ibirenge byiwe. Soma neza muri Bibiliya. Singomba kuvuga byinshi kuko umwanya ni mutoya. Bamaze kugira ubwoba, Yesu Kristo arahindukira. Imana ishimwe. Yari yamaze kubarengana, arahindukira. Arababwira ati humura. Haleluya. Humura. Umvira ijambo ingene ryiza ye. Humura ni jewe. Amen. Amen. Humura ni jewe, naca mutinya. Umviriza. Nimba icyo wasezeranye n'Imana, ibyo ntibisobanurwa ngo ntuzongeragezwa. Twumvise umukozi w'Imana aciye hano. Yarageragejwe atarakizwa, n'uyu munsi arageragezwa naho yamaze gukizwa. Sibyo none? Ntimwabyumvise? Atarakizwa yarageragejwe, kandi kugeza yatawe mu gasho, n'uyu munsi aracyageragezwa. Ntibisobanurwa ngo iyo wagiranye isezerano n'Imana umuntu ugeragezwa. Ariko ngoma nakubwira kuzana iyi nkuru nziza ikubwira ngo humura. Yesu ari kumwe nawe. Umviriza. Nabo wahaguruka kukurwanya. Humura, Yesu ari kumwe nawe. Umviriza kandi hari inama zirimo zirakorana wowe utazi. Uri kurumva? Bagira inama wewe. Humura, Yesu ari
ari kumwe nawe. Ndagomba kubwira Yesu ari kumwe gutabara. Kurya yatabaye abigishwa biwe niko nawe agiye kugutabara. Humura. Umva. Mbega uyo mudamu yitwa nde? Beori. Mbega Yesu Kristo niwe mubongo. Wari umaze imyaka ingahe utaribaruka? Imyaka 4. Mbega murazi kuja mu rugo ukabura ikibondo ngene bibabaza. Ariko Yesu Kristo yarishuye amasengesho y'abasenze. Yesu Kristo yishuye amasengesho. Umiriza hamwe harafukama uharira. Ujya twaba turi kumwe. Hamwe harafukama uharira. Uzusubire kwafukama shaho ushima Imana. Ndiwibagire urasubirayo ufukame ushimira Imana. Ndamubwire mbega nta bantu bakubwiye ngo rega ingo tukurangire aho ugenda kwivuza ku bapfumu barakuroze. Ibyo niho byumvise. Umiriza ntabyo nzi. Ariko rero Yesu arahari yatabaye. Imana ishimwe. Iyo umuntu ageze mu bibazo, umiriza, iyo umuntu ageze mu bibazo abagenzi baba benshi. Abagenzi rero n'abagenzi baba benshi. Ariko Yesu arahari kugira ngo atabara. Gira umugenzi wawe Yesu Kristo, umugira umugenzi, ibibazo byawe nawe uzobicamo zobabizi. Kandi azakubwira ati humura ndi kumwe nawe. Humura ngiye gutabara umwana wawe. Haleluya. Kuko Yesu Kristo arahari kugira ngo atabara. Ariko cyane imitima yacu tuyihereze Imana, twitandukanye n'ibyaha. Ngarutse kuri nagomba nibabwiye ko Yesu aseruka igihe kigeze. Niyo jambo nagombye kuvuga. Iyo asezeranye na Yesu Kristo ukavuga Yesu Kristo nzomukurikira, nawe akubwira ati humura ndi kumwe nawe, nzobana nawe gushitsa ku iherezo. Uri kurumva bikomeye byoroshe. N'abadayimoni bohaguruka, n'abakurwanya bokurwanya, n'abagutuka bogutuka, wa mukobwa nawe kugira ngo usaziye mu nzu. Ariko Yesu arahari, hari igihe azoguhindurira ibihe. Murayi hari igihe umva n'abo bagutuka bakubwira ngo uri intabyara. Ibyo ntibisiba kuba ngo bakavuga byinshi ngo uri intabyara, waje mu muryango wacu uri intabyara. Ariko uravuga uti Imana nitanga abantu. Haleluya. Ureke kwiruka hirya no hino kuko Imana irahari. Imiti yakunze yaje imbere y'Imana ujye kumva usenga Imana. Imana izobikora iyo Mana izobikora Mana izobikora bose batangaye. Hamagara iyo Mana yikorere. Izobikora iyo Mana izobikora Mana izobikora bose batangaye. Hamagara iyo Mana yikorere. Hamagara Imana yikorere. Nibuka nkiri umurovyi ukuntu baraduhamagara abarovyi bose bakora ku bwato, ngene ubwato akaduha imiti ngo twoge kugira ngo turonke indagara. Ariko twashobora kurata rero tukaroba amazi. Muriko murumva cyarutiye wabaye ku kiyaga ugashobora kuroba ukaroba amazi kandi imiti wayisize. Erega byose mu biganza cy'Imana. Nizere Imana, nizere Yesu Kristo kuko yasezeranye ko azokujyana ubwami bwiwe. Mwizere kuko ibyo yavuze ntabisha. Imana ibaheze. Ngomba dusenga Imana. Mbega uragomba kuguma uri mu isezerano wasezeranye na Yesu Kristo? Sa
bisa mbega ntabigutesha ubuzima mu isezerano ntabihari ngomba dusenge ishengero mwese muhaguruke mwese muhaguruke ngomba dusenge Imana uvuga Imana ndagomba ushoboze batangajwe n'abantu uyu munsi bari barakijijwe ugaca usanga baravuye mu isezerano ry'Imana hanyuma kare atari imborerwa ugaca usanga yabaye imborerwa kuko yarose amafaranga muriko muranyuma mbega amafaranga yashobora kudukura ku Mana ndakwiye kudukura ku Mana uyaronka ubaha Imana uyabuze wubaha Imana turi kumwe gahe uyu munsi ishengero riko rirononeka ishengero riko rirajya mu bizira by'ubugesera abenshi bariko barasubira kuja kuraguza bariko barata isezerano ry'Imana abenshi bariko barishinga ibiheko ku ngo zabo ngo bariko barondera ibibakingira senga Imana nizo gukingira muriko muranyuma kuko cagiye wakizwa muzi ndasezeranye kuzogukurikira gushika kuyiherezo jewe nkiriho nzokurikira Yesu Kristo gushika kugupfa kuko nasezeranye namubonye ngomba tuduze dusenge wowe usenge urazi aho watakarije wisengere ubwawe urazi aho watakarije uvuga uti Imana mbabarira uvuga uti ndagomba kuzokubona kandi wongera uvuga uti ndagomba kuba muri rya sezerano twasezeranye hanyuma yaho hazoduga amashimwe nigitangaza iyo twamara kubona Yesu Kristo imbona nkubone tuzorera indirimbo zishimwe nta munyabyaha azobona Yesu mu bwami bw'Imana ariko abakijwe bazomubona kandi bazoduza indirimbo zishimwe usenga Imana ngoma sabe abakozi b'Imana haguruke mwegere hano uduza amaboko kugeza amaboko kwishengero mwegere hano mugarizu ngomba tumara kanya turiko turasenga tumara kanya turi imbere y'Imana duza amaboko yawe duza ibiganza byawe wereke Imana ibyawe byose bijya bikunaniza Imana kubwiye n'iri jambo wumvirize kuko numvise rije ukunyene hariho ibikubujije amahoro mu bitungwa byawe ukumva ukabona ibitungwa byawe bigenda bidagurika ku munsi umva ibyo nabyo Yesu Kristo yiteguye kubizitirira reka dusenge Imana nsabanya kwa pastor duzi wasenga Mana data wa twese turagushimiye turagukengurukiye cyane Mana kukunda kandi turagushimiye kutuzi turagushimiye cyane ko wamuzindurwa no gutuma turagushimiye kuko abaririmbyi baturirimbiye amajambo y'Imana yo kudufasha no kudukemura muri uru rugendo turimo turagushimiye abakozi b'Imana bamaze gukurikirana bakatubwira ijambo ryawe ewe Mana yo mwijuru nuhabwa icyubahiro none rero muri kano kanya turi hano n'izina rya Yesu tugushimira ko abakozi b'Imana babashoboje kandi tugushimira ku ishengero ryawe twumvise amajambo y'Imana none rero muri kano kanya nyakubahwa turasenza Imana mu mbabazi z'Imana zururuke maraso ya Yesu abohora abantu bose bari hano maraso ya Yesu abohora ino mitima Mana mw'izina rya Yesu turasenza Imana turabagaya mpemu yera ururuka vugana n'umuntu wese ari ngaha vugana n'abamama mpemu yera uvugane n'abapapa mpemu yera uvugane n'abakozi b'Imana mpemu yera turaguhaye katse vugana n'umuntu wese ewe Mana twese turi ngaha umuntu wese ari mu masezerano hari ibyo twagusezeraniye twarasezeranye kugukorera twarasezeranye guhiba Satani n'abadayimoni izina rya Yesu ariko none rero turasenze hari intege nke hari ubusubira nyuma hari ibyiyumviro
imitima turagutarikiye ibiganza hezagira ubu bwoko genderera ubu bwoko bahana ubu bwoko girira neza ubu bwoko bw'Imana ishengero ry'Imana rigirire neza iyi mitima uyigirire neza dore kwibuka amasezerano naho ibibazo bitobura naho ibitungwa byohona naho ibyacu bitogenda neza turaguhaye kaze coboza abantu mpemu yera kuba mu masezerano y'Imana uzobukoze nyakubahwa ibisigaye turaguhaye kaze coboza abantu b'Imana kugororoka no gutungana Mana mu bibazo mu ngo zacu kuko turi hafi kuja mu ijuru zambaye Imana igira ivuge none rero turaguhaye kaze abashishidikanya abajuragirika reka mpemu yaragendera ubu bwoko hanyuma uduhe gushingwa neza mu gakiza twitegurire kuzokunda izamba urakoze Mana shishikara kwigisha umuntu wese shishikara kugendera umuntu wese hanyuma uduhe guca bugufi mpemu yarakomeze kubana natwe mu rugendo urakoze guhezagira abakozi b'Imana ubagirire neza bamwe baramuco bagakura urakoze Mana turagushimiye kuhumurira ishengero ry'Imana mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Turasengera abarwayi Mwami Yesu hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo ntibakire ugukira umwe wese aho ababara ntiyakire ugukira mu izina rya Yesu mu izina ry'ubushobozi abarwayi ntibakire abarwayi ryo bihara ntibakire mu izina rya Yesu cyangwa bamaze ku gihe ntizihunge mu izina rya Yesu Kristo urakoze urakoze ko wumvise urakoze ko utegura gukora mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Yesu